Nafa mina. Mani ndoda. Hayi mkhulu, utele lokho la ne. Utele lokho. Niyagula ntukula mina. Ugula yini? Anikwati sukusala kanimvikela liphelini. Ndoda, ngiyakwati mina. Lokho uthi uhamba uthathela tintombi leti nga hiti kahle. Bokanye kusokhohlela njani? Asambe ema clinic. Ngithenga lesinefu kuqala. Ngeke mkhulu, na ungazofakele mina tinto takho kumbe yini kumbe sitotsi yini. Zingaba nefamba ntukula mina. Zingaba nesivamba. Aw. How can I help you, gentlemen? Bakhuluma nawe. Kaze ukhuluma ini umuntu okhona ni? Uthi ndoda utokusita ngani? Mina nifuna kusetwa ngotshwala. Phela site ema clinic la batakubopha yahlanyeni ngomkhulu. Sorry dokotela uthini kodwa? Uthi angakusita ngani utengani la clinic? Every day nokhwehlela niva intimbaba tanwayisa ngathi ngichekeleza. Are you coughing up a blood? Bathi uyakhwehlela ukhipha ingadi. Engadi into ayikhipha njani ngakalimali nabo dokotela bakhona la eSouth Africa. Oh, endoda, basokhipha ngemlomo. Angamlomo ngiyakhipha she. Ngiyakhipha. Okay, are you feeling extremely tired or weak? Bathi utivudzeni wena weak. Ndzini sayini? Mfati wami ndzini isimini. Hawu, andzini. Basho lokudzina kwempilo. Ndzini ngoba vele senigugile. Nadzina dokotela. Is there any chest pain? Bathi ukhona buhlungu lobutoko ema chest. Dokhona mabenjima imaphama khona lana. Every day anginibenjima seniva ngathi kuqinini. Mnumzane, ngicabanga ukuthi une-tuberculosis. Yini kona lokho? Ngalabo Mozambique sethe lokho yini? I-tuberculosis is a bacterial infection that mainly affects the lungs, caused by Mycobacterium tuberculosis. Uthini dokotela Moses? Hayi ngathi seniqale kuhleba ngami la. Nithini kanti?